Jaz srečam eno in edino Urjano Giroto. Ja, živijo. Kaj delaš na Paradi ponosa, Urjana? Jaz sem prišla pogledat, kot lansko leto. Se mi zdi zelo lepo, da Ljubljana zna tako lepo sprejeti v bistvu to parado. No. Pa si opazila, da je v bistvu to ena taka energija, ki se mi zdi, da jo pogrešam na ostalih prireditvah, je tukaj prisotna danes. Imam robe občutek ali ne? Da so vsi dobre volje, da so vsi cool. Vsi so dobre volje in vsi so enotni, ker so ljudje, ki verjamejo v skupno zadevo in to je fino, in imajo upanje za prihodnost, to je fajn. Zakaj misliš, da je Parada ponosa po tvoje, kako se ti dve ljubčka, da lepo vidiš? Ja. In moj kamerman snima najedva, mislim, si bolana, kaj? Hočem reči, zakaj misliš, da je Parada ponosa potrebna, oziroma če misliš, da je to vse malo preveč maškerada in da ni treba na tak način izražati to borbo za enakost, misliš, da je, povej. Jaz mislim, da ni koncu daj. Ja, seveda, ajde, kar tako je. Mislim, lahko naredimo. Mislim, jaz sem za, lej, kabel je dosti dolg, mislim, lahko narediš, ne? Mislim, čimovička, lepi. Ja, pa se ga boš ti spravila gor, kaj boš trdega fafala, že niti ustih vstane, pizmadeno. Mislim, kaj se pide, ki se ne skaj postavil čez od pogovora s tabo, ali kao pizmadeno. Ja, seveda, kaj pa si mislil? Jaz sem taka asica, da ko tak naredim, že stoji. Dober večer in dobrodošli v še eno izdajo Gartnerjevega bordela, tudi tokrat na lokaciji najboljšega, najbolj vročega in najbolj in sploh nočnega kluba na svetu, Hardcore kluba Ljubljana, ekskluzivno za najbolj skolirano televizijo na svetu, Areno TV. Ja, nismo tu zastojni. To pomeni, da je zraven mene ena fantastična, lušna, fukiš, vroča, pohotna, nenehno mokra in provokativna dama, ki sliši na ime Afina Kisser. Eni pravijo, da je že v tistih letih, kjer jih lahko imenujemo za milfe, eni pa pravijo, da ne pretiravamo, da je ženska tam med 30 pa 40 še vedno zelo mlada. Pa gremo na njo. So, Afina Kisser. So, hello. Nice to meet you. And yes, I talk good. I talk good. Yes. I talk good about your pussy, my dick in your pussy. Everything was your just tongue perfect. in my pussy. Your tongue in my tongue in your ass, not pussy. Oh my God. Sorry. Okay. What a hot welcome. Yes, Afina, what the fuck is this shit? I noticed that crazy stuff in your knees. What the fuck is this? Tell me what the fuck What is the this? fuck? Yeah. Oh my God. What you did? What? What I did? Yes, tell me what. I what? did everything. You did everything. You Okay. No pa, recimo, to smo vprašali zdaj, recimo, da najdeš eno, ki bi ti bila ful všeč vizualno, ta mala z lepo ritjo, sorry zadnico, otroci se opravičujem, pa da v seksu ne štima, bi jo vse imel? Ne, itak da ne. Bi pa vendarle iskal neko... Mislim, pa sej, a veš, to je itak oboje stranske. A pa da najdeš veliko blondinko, pa da ti ni tako všeč, ampak ful dober seksa. Se pravi, to v bistvu je zelo pogojeno, ne? To ne moreš v bistvu tako ločiti. Zdaj, a veš, lahko je za nekoga čist brez veze punca zame pa najboljša in najlepša in najbolj privlačna na svetu. To imaš pa tudi prav, ne? A veš, zelo težko je reči, recimo, jaz sem imel zelo lepo izkušnjo z eno punco, ki je bila zelo povprečna, bom rekel, ne? In sem si jo zapomnil, tako da je grozno. Lahko veš, kjer je to? Veš kako, to je bilo že kakšnih, 15 let nazaj. Znana? Ne, nobena znana. Ampak to se mi je otisnilo v spomin s svojimi, bom rekel, vranimi, ne? Ja, svojimi vragolijami, ne? Vragolijami. Recimo, ne? Da moram reči, da me recimo njena povprečna zunanjost niti slučajno ni zmotila in predvsem pa, a veš, vse mogoče se sliši malo klišejsko, ampak za moje pojme je recimo odnos neke ženske do okolice je tisto, kar je dela lepo, čeprav se to v bistvu sliši zelo klišejsko, ampak mislim, da bo kar držalo, vsaj delno. Da kar se mene tiče, recimo, s punco sem imel krasno izkušnjo, kljub njenemu, bom rekel, za povprečnega moškega ne kaj preveč privlačnemu videzu, ampak meni se je zdela bomba. Bomba, zaradi tega, ker je svojim odnosom, svojim attitudom in svojimi vragolijami pustila name tak vtis in tak pečat, da ga nikoli ne bom pozabil. Nam lahko kaj poveš teh vragolijah? Mogoče rajši privatno. Privatno?
Avadi. Zaradi otrok, ne? Ja, mogoče, ja. Ampak dobro. No. Otroci, kaj delate po koncu, ob pol 12 zvečer, da prosto gasnite televizijo, da nam Omar pove malo več o teh vragolijah? Niso, Ja. še kar so tam. Aha, je dobro, nimamo kaj, ne? Nimam, okay. Moje pa to povej, Omar, kaj pa od znanih, kaj si imel kakšne intimne kombinacije s kako znano? Kar recimo... Srečali smo dve simpatični punci, ki sta kdo? Živijo Estera, Lilija. Sta sestre, ne? Ja. Bravo. Estera pa Lilija. Ja. Okay. Estera, ti povej, kaj delaš na Paradi ponosa in zakaj si tu? Zato, ker podpiramo enake pravice LGBT community in zraven še uživamo in se zabavamo in smejimo. Kaj? In smejimo. A smejimo? Ti mi razloži, letos gledam je ful manj nekih odštekanih stalnikov, kako to? To pa ne bi vedela, mogoče jih je pregnalo slabo vreme. Če je sonce cel dan bil. Ja, tega ščic. Ja, jaz sem vse razstala še danes. Vidim. Vidite pa kaj, vidite, sta strejtike, ali sta lesbike, ali sta biseksualke, kaj sta? Jaz mislim, da to ful ni pomembno. To, kar si, kar čutiš in to je to. Ok, kaj pa ti boš? Dame in gospodje, mi smo v prekrasni limuzini, opala, z Afino Kisser. Afina Kisser, kiss you now. Mwah. Yes, Afina Kisser, kiss me now. This is vibrating stuff here. Aha. Yes. So, and what will you vibrate? If you press this, Aha. press. Stop. Yes. Stop. Okay. So, how do you like in this beautiful limousine, Oh. especially for you, for your superstar status? Thank you. How could I like it? I like it a lot. Tu, vam, ki ste oblečena v narodno nošo, bi lahko rekel, ne? Torej, narodno zabavna parada ponosa. Tako je, ja. In odkje je ta ideja? No, ena stvar je, da sem jaz pravzaprav iz Avstrije, Aha. moj partner pa je Slovenc in Irhavci so to, kar naju povežejo. Ja. In to mi povejta, parada ponosa 2017, misliš, da je še vedno tako potrebna, ker je bila nekoč, ali se je ipak malo spremenilo, ali smo še vedno na istem? No, vprašanje je, poznate kakšno slovensko slavno osebnost, ki s svojim istospolnim partnerjem hodi po cestah Ljubljane? Pizda, veš, da ne. Mogoče pa ni noben. Tudi ne. Mogoče pa ni noben gej, ne vem. Močno dvomim, da nikogar ni, ne? Prav, ja. In tudi, če pogledate v Avstrijo, je avstrijski kancler imel mavrično zastavo na svojem sedežu cel teden in je tudi imel politični govor na Dunajski paradi, ki poteka danes. In jaz slovenskega predsednika vlade nikjer nisem videl. Tudi predsednika države, ni čeprav pride vse posod, ne? Točno to. Zakaj misliš, da ga ni? Ja, če bi to vedel. Gospod Pahor, če nas gledate, zakaj vas ni na največji žurki letošnjega leta? Ja. Sem dobro rekel? Ja. No, vidiš. Zdaj pa greš k temu tvojemu prijatelju. Tako grem, ja. Ti si torej iz Slovenije, ne pa z Avstrije, ne? Ja. Torej si mogel kaj v Avstriji, da si najdel fanta. V Sloveniji ni bilo nič pametnega. Ne, je on prišel sem. Ja. On je prišel sem. Živim že nekaj časa v Sloveniji. Aha, ker pač mislim, si Avstrijec po rodu. Ja. Si govoriš ful lepo slovensko. Hvala lepa. Dobar je. Povej mi, biti gej v Sloveniji, pa tako imenovan, da greš ven, ne, da se pokažeš, je to še vedno tako zajeban ali ne? Odvisno od situacije. Če imaš družino, ki te podpira, če imaš službo, v kateri vejo, če se ti ne treba bati za plačo, za socialno stanje, če nisi na drug način deprivilegiran, potem ni problem. Če pa imaš druge težave, tisti, ki so mladi, tisti, ki se bojijo za svojo službo, tisti, ki imajo mogoče drugo spolno identiteto, je pa to veliko težje. In zato se mi tudi zdi, da je prav, da mi, ki smo v boljšem položaju, ki smo v Ljubljani, da to delamo tudi za tistih, ki to ne morejo. To je prav naša dolžnost, pravzaprav. Kaj misliš, da še manjka gejem v Sloveniji, da bi bili res, res srečni? Malo poguma, pa še veliko zakonodaje in pomoči strani institucij in političnih akterjev.
Kaj pa ljudje, navadni ljudje z ulice, ko vidijo recimo gejovski par? Dobro, da sta tako oblečena, verjetno imajo ful radi, ker je naravno zabavna scena zdaj ful popularna, ampak recimo, da nista tako oblečena, pa da se držite z roke, da se poljubita, recimo. Kaj ljudje, kak odziv je? Ja, večinoma so dobri odzivi. In tudi včasih v kakšni trgovini se mi zdi, da naj še lepše obravnavajo. Ampak ja, slišiš pa tudi kakšne grde stvari. Ja, sicer nasilja midva nisva doživela, ampak sva pa slišala zelo grozljive stvari. Ja. Zadnji stavek, nekdanji Avstrijec, zdaj že v bistvu skoraj Slovenec, za gledalce naše je kaj? Kako? Pravim, tvoj zadnji stavek za naše gledalce je kaj? Po čem se te bojo zapomnili še za 10 let? Bodite pogumni in upajte si iti na cesto. Tudi, ko ste gej par. S tem lahko kandidiraš na volitvah za predsednika Slovenije? No, rabim še državljanstvo, ne? Nemu dajeti ideje. Ja. Hvala lepa. Gospodje, jaz sem pa zdaj našel, mislim, da najlepšega, to bo sama povedal, ne se odloči, osebo današnjega večera. Mislim, da to je pa Amerika. To je pa le. Danes najlepša, sicer pa tudi najlepši, da. Aha. Tole v bistvu je styling tvoj osebni ali si kupil to kje? To je, danes sem dama, danes sem ljubica, me veseli. Ljubica, ok. To je, da ne naredim še malo reklame, to je H&M styling. Pa kaj si ti manj? Mislim, da je- Si ti rekel zdaj? Od pet do glave H&M, dejansko tudi lasulja. Tako da ja, skombiniral sem pa sama, kakorkoli. Ok, ljubica. Ali pa ljubček. Meni parada ponosa leta 2017. Mislim, da to ne bo več potrebno hmal, ne? Pa vidim, da je še vedno, ali se motim. Na koncu v bistvu in the sun. Said it's been a long day in the sun. Finally evening comes, so me sit down round the back and read a book and hold a jar. Soon you know me not fi take no shot from no boy, 'cause me don't have a plan for them. And it no mean me a go send no man for them. 'Cause if a book them a read and I treat we like clown, who say we have to take it lying down? Knowledge is the power, we control the tower, and rival Elizabeth Crown. Yeah, things will be better. Up, me so stop elevator. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, then me sing like a bird. Yeah, things will be better. Up, me so stop elevator. No matter what the time or the weather. Fly with the eagle, then me sing like a bird. Yeah. One thing you should know is that I never give in. No, I never give in. No. And I will always go as long as What do you like about that pussy? Tell me, I what like this? see when girls so exciting, you know, and made her come. She sits on your face, or, you know? Maybe. I like different stuff. Tell me more about that different stuff. I like group sex. Group sex? Yes. How many people? Maybe one man and two girls. That's or not maybe- group. That's group. Four people. That's not group. This is usual here in Slovenia. Four Okay, people. for me it's not usual. But I would like to go in some swing club. I want to try. Really? I've been have parties, you know, private parties like this, but I want to see when people who I don't know and never meet before And just fuck for the and whole. just fuck. Yes, I'm such a nasty. Yes. So you like to fuck with two guys at the same time? Never try But you guys and girl and two girls. Maybe. Maybe. Who knows? Who knows? I Ok, Angelina, z mojo edino današnjo osrednjo gostjo Kristino, ki originalno prihaja z Poljske, ampak že nekaj let živi v Sloveniji, tako da zna govoriti slovensk boljš kot marsikjer Slovenc. Kristina, dobrodošla in živijo. Zdravo, pozdravljeni. Kak si, Kristina, povej? Kak se počutiš Super. v mojem bordelu? Odlično. Odlično. Za zdaj odlično. Kaj mokra že?
Veš da. Okay. Kristina, jaz ne vem, a se ti delaš norca, ne, z naših gledalcev, ali si ti res pozabila, kaj je bilo 14 dni nazaj, ne? Kaj je bilo 14 dni nazaj? Veš, kaj je bilo? Praznovali smo svetovni dan brez hlačk. In jaz sem prej uspel med tvoje noge pogledati, da imaš ti gor fucking hlačke, Kristina. Ja, pogledal sem, lej. In ne vem, kaj si ti gre zdaj tu, ne? Bil je svetovni dan brez hlačk. Torej, da bom se jaz tudi Jaz sem pas, da ne strgaš mikrofončka, da si ti lepo hlačke dol. Specialno zate, da tudi praznujem. Hvala lepa. Izvoli. Aha. A to so te tvoje slavne polsko-slovenske hlačke. Tako je. Kako se počuti zdaj, Kristina, ko si brez hlačk, ko je tvoja pička čist free? Malo bolj mokro. Še malo bolj sem uničila mi kavča, jebem ti. What I'm trying to ask you, what is the difference between private sex and sex on camera for you? The main difference, besides double anal. The main difference is with exceptions, because if one of my ex will ever watch this interview, I hope. What is his name? What? What? Michael? there are few names. Christian. No. Stuf. No, John. not really. Frankie. African names. African name. Okay, I got you with that. Sorry. Okay, sorry. Okay, so Abu Daba Aduwade. one of them now. Abu Daba Aduwade. If you're watching this, now she's talking about you. Abu Daba Aduwade. Okay, so I will not